Callum Roberts y gig gornel. Paul Harrison di gollwng i y bel yng nghefn y rhwyd, a mae'r dyfarnwr Rob Jenkins wedi chwythu chwiban. Mi oedd na drosedd ar Paul Harrison y golwr yn ôl y dyfarnwr. Draper at Danny Redmond. Redmond yn curo Priestley Ferguson ac unwaith eto traed hyfryd gan Danny Redmond yn chwilio Meiron Edwards. Y bel yn disgyn at Greg Draper! A mi oedd hi'n ddigon hawdd i Lewis Brass yn y diwedd. Ond Greg Draper yn cael gormod o le o lawer. Chris Owens ymlaen at Declan Poole. Callum Roberts yn cynnig hun allan ar y chwith hefyd, a dyma fo, cefnwr chwith. Roberts yn croesi'n dda. Michael Wilde yn codi ac yn penio i roi Cei Connah ar y blaen. Chydig dros chwarter awr wedi chwarae, a Michael Wilde, y gŵr sgoriodd 151 o goliau i'r Seintiau Newydd, yn sgorio ail yn ei herbyn wrth tymor yma. Danny Holmes yn codi'r gicrydd at Priestley Ferguson. Sislovic at Redmond. Nôl mae'n dod at Adrian Sislovic. Insel, nath o styried i faglu fo, ond penderfynu peidio yn y diwedd. Routledge yn rhyddhau Jamie Mullen, pas dda gan Routledge. Mullen yn sgwar, mae Aaron Edwards yno, ond Callum Morris ar cyffyrddiad i'w rwyd ei hun. Ac mae'n gyfartal wedi 26 munud. Brass yn uchel. Insel gafodd o'i dynnu nôl gan Blaine Hudson. Naddo yn ôl Rob Jenkins y dyfarnwr. Penderfyniad dadleuol arall yn mynd o blaid y Seintiau. Dyma Simon Spender fewn at Mullen. Greg Draper. Mae Sislovic yn rhydd. Pas hyfryd at Sislovic. Yr asgellwr ni thynnu hi nôl. A Simon Spender sydd yno i roi'r Seintiau Newydd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Ac mae'n un anodd i'w chymryd i Cei Connah, achos oedden nhw'n meddwl bod hon yn drosedd ar Insel ac yn eiliadau yn ddiweddarach. Ben arall y cae, Spender yn sgorau gol gyntaf tymor. Danny Holmes yn ei chodi hi. Ferguson ar cyffyrddiad a Callum Roberts rywsut yn codi'r bel dros y trawst. Pa mor arwyddocaol fydd honna ar ddiwedd y tymor. We had a really brave game plan today. You know, it was leaving us a little bit open at times, but we've started off so well, and you just need things to work for you in those first minutes. You know, you need to get the goal, and we got the goal, but, you know, it should have been the second. We should have been 2-0 up. And then, you know, like I say, the decision on the penalty is, I've played a centre-half, and from the minute, we've watched it back, and from the minute it leaves our keeper's hand, the defender's got himself in a horrendous defensive position, and he's been rolled, and that is a penalty. But, you know, I've got to take it on the chin and move on, stop moaning about it, and, you know, dig in again next week and then prepare the week after for a cup final. But we've got a really tough couple of cup games coming up in the next 2 weeks, so we'll move on from this very quickly, and we'll prepare right, and we'll be ready for Rafa and Lido next week. We stuttered around, I think it was October-wise, a few injuries and whatever, and a few dodgy results, but I think recently, if you look at the form guide, we've done very well. And beating them tonight gives us a little buffer going into the 10 games, very, very important part of the season.